Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayan. Inda iba sa ti Filipos, Kapitulo 2, versikulo 4, kan 5. Saan la at ipagimbagan nyo, ti kitain nyo. Kitain nyo mga ti pagimbagan, ti tunggal maysa. Adda kada kayo ti kababalin, akas iti kababalin ni Kristo Jesus. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Agong ungot ka man na nabigbigat. Inikat ko ni Inday. Anya? Duada nga gasawa. Anya ka matan. Linawas sa matan asabasabali ti katulong mo. Adu di ti mabalin ko ang maala katulong. Saan la dagitang agtatakaw? Agtatakaw. Amok, dayjay nga inday tinangtakaw ka dagiti alahas ko. Tilay pagpabasol mo. Di pinapanaw mo amaid. Nagimunam. Ita, pagbalin naman ng agtatakaw? Di ka makibiyang dito Anton. Laglagi pom asyak timang papasweldo kadakwada. Naimbag nga oras mo. Dito'y ka diti balay damang Bridget. Ay, wan. Ay, sumra ka kumaakatulong. Ah, kasta ka di. Ay, umunag ka. Nay, papanam. Apay ang nagdadakkel dagitabag nga awit mo. Ay, pinapanaw na ko ni Ma'am Bridget. Anya, Ay, sapay la kumaa, tamaanusam ti ugali na. apay, anya ti ugali na. Maamwam to, inton agtrabaho kan dito'y kabsat. Nauyong ka day ni Ma'am Bridget. Anusan talatan ti agbangkag bakit? Wanan alakay. Uray basit la daytoy daga mulaan ta. Maanusak mo't kumati agtrabaho ijayan da Ma'am Bridget. No saan akas jay ti ugali na. Agasam tapagtatakawin na takit dayn. Ay, No saan laga po kini Sir Anton? Sinong batak kumakay? Ay, baybay amon lakay. Sa bagay, ado nga minti kwartada. Iso nga uray inaldaw dangag iti maid. Mabalinlat ta. Rosa! Rosa! Ay, apay, ma'am. Noy ayaban ka. O may kadagos. Ay, agplan-plan siya ak ngamin, ma'am. Asino tinangan ijay cake dito'y ref? Ma'am, Bilbilanga kan kabisadok ngamin dagiti makan dito'y ref. Dua nga slice ti cake, tinapukaw. ay, kuha, ma'am. Kinan mo? Mabisinak ngamin. Maikasay iti sweldom dayjay. Anya, Idi pa'y laan adlaw ko akas tati aramidam. Mangan kalatan iti makan ditoy. Manipod ita. Maikasay iti sweldom ti anyaman alamutam. Nairubuatan ni Bakit Rosa dagiti gamit mo ng agbiyahe. Nasayat mat. Tap na masapak ang makadanon iti pagseminaran mi. Adan ka ni Oscar di tulbak ti kotse. Oscar? Pinapanaw ko ni Emil. Anya? Nabartak idirabi Inong takot pinapanaw kon. Nagpakada amapan maki-birthday. Inong tamkit din. Ay, diyak kaya ti driver ang mamartak? Nagkuyog kami lang idirabi ikan ni Emil. Ni Oscar ti mangimaneho kan ka. Unay kan Bridget. Siyak ti mababay iti kasta nga aramid mo. Awan ti dakas nga aramidak. Dagita ang maid ti ado ti basolda. Nana Rosa! Nagbayagan di danom ko! ay umayan, ma'am. Bayag kan! Ay na, ay, Pinuong mo ti kanginaan ang baso? ay, sorry, ma'am. Oh, anya pa nga tan aramidam. Pidota mo na! Wan, ma'am. May kasay day tayo ti sweldo! Sir? Sir? Agring kan? Saan nyo tayan tan? Nakadanon tan dito'y Manila, sir. Ah. Nakaturog ka. Mayat ti pa nag-drive mo. Anya tayong tinagan mo? Oscar, sir. Oscar Gayam. Oh, ikan kan iti pangkaan mo. Makaamukan tan Ag-seminar kami. Agyaman ak, sir.
Oscar! Apay, ma'am. Anya ti Sir Bim ang masosweldoan? Anya ka di tibasol ko, ma'am. Nakaturog ka nga imalaldawan? Imbaga nga ni Sir Anton ang maturugak noon aramidak, ma'am. Anya? Kan may sa, napuyat kami di rabi, ma'am. O sige, itulod nak. Sa dino, ma'am. Damagang pailaang. Ije pwestok ah! Uwan, ma'am. Hoy, Oscar ha? Bilbilangan ka. Ma'am. Jack kaya titurog a driver. Rabi ilang ti pan naturog. Nalawag. Uwan, ma'am. Ala, agsukat kan, tamapantan. Inungtam ka nun, Oscar. Nagipulong kan ka? Napuyat anang itulod kanyak. Inungtam kit din. Isakit mo di driver? Mas patyam nga may iti siya? Di mo ko na nasukatan manan ni Oscar. No di naksurutan iti kayat ko. Talaga mapasamak dayta. Ado di tati mabalin nga alaan a driver. Bridget, ado ti pagnak iti dayto alawas. Saan na mabalin asukat ka asukat iti driver? Kayat ko ni Oscar, takabisado na iti Manila. Maturog akon, tamasapa kami manan arumwar ka ni Oscar inton bigat. Kabisadong ka diti dalan amapan iti Tagaytay, Oscar? Uwan, sir. Uray sa dino. Kabisado ko, sir. Nasayat nga ron no kasta. Safety biyahim, sir. No sakti driver mo. Uwan nga ron. Uray maturog ka, sir. Oscar, anusam lang ni ma'am mo, Uwan? Uwan, sir. Nakaungungat ni ma'am. Nalaing ngamin na sumao ni ma'am mo. Oray siya, kagurak ti kasjay nga ugali na. Oh, ano ti suksukain ang bitadaan na kabinet mo? Dito'y gayam tinangidulinak kadagiti daddo mga alahas ko. Diyan pabasol mo ka ni Manang Inday, nga inala na? Uwan nga ron. Oh, makitam. Kung naktumot ngamin kan ka, analipatam lang tinangi kabilam kadagitang alahas mo. Nagingina dagito eh. Nagsingbot dagiti nga agasawa. Amok asa anda am aramid tagtakaw. Bakit Rosa? Apay asaan ka nagdalos diti kusina? Makagurguri-gurak nga main, ma'am. Wano sadot mo la dayta? Ay, saan, ma'am? No kasta ang masadsadot ka, nasaysaya at no pumanaw kan, tamangala aklangan iti kasukat mo. Ma'am, Alaam mo ti mao di asweldom kat pumanaw kan. Diyak ka sa pulan ti sadot, akaskan ka. Nana Rosa, papanam. pinapanaw nak ni ma'am, sir. Anya? Sa anak ngamin anak kalinis iti kusina, tamad iti bagbagay. Nana, kasaritak ni Bridget. Ay, saanan, sir? Pumanaw laangan. Kanjak matlaang maanusan ti ugali ni ma'am. Nakarubwat ka din. Wana, Maladaw tani di papananta aparte. jetulbak ti kotse, adda di talamisaan. Anya ti kahit mo asawan? Nagawidan ni Oscar. Manan? Agasam, sinong batan nakit din? Di na ka numaanusan ti ugalik? Pinapanaw ko na. Iso asikan ti ag-drive. Anya? Saan kan nga agriri? Kadwata ni Junior, takayat namat kano ti sumuro. Adun san tinainom mo, husto daytan. Medyo nga ron. Nabartagaksan. Agawit tayon, Ni Junior nga eh. agurura ijay lugan. Nakapakada ka din kadagiti amigo kan amiga ta. Wan, iso nga agawid tayon. Medyo tuglo pa ka. Ay, saya atam ti ag-drive, Anton. Talaga si Milot jay arak nga ininom ko di parte. Ay, Anton! May dongpar mo ti lugan! Diyak makontrol ti manibela! Saan? Lakay, nangag mo ka di dayjay. Ay, at tamanan na aksidente di takurbaan. Umay ka, mapanta kitaan. Alham nga rodan ti flashlight. Taintan. Daddy, Mami, sana ka makangas. Bridget, On, Junior. naipit na giti sa sana ka makakuti. Naskan nga, at namang tulong ka do tayo. Lakay, umay ka.
Tulong! Arayatan da kami! Pangasayo, tulungan na kami. Di anak ko, naskan amay taray di ospital. Ay nalakay, dagayam Sir Anton kan Ma'am Bridget tinadisgrasya. Ay, awan nga Rod. Ay imbag ta na itaray da adagos iti ospital. Saan ka nung kami na nakapagpreno adagos ni Sir Anton? Ay kan maysa, nabartek samot ni Sir Anton ang nag-drive lakay. Ay, nuapay mo't ngamin nga awan ti driver da. Agyaman iti Diyos. Kanakalasat ni Junior iti EJ nga aksidente. Ipatpatag na tayo pa yan, ti Diyos. Ta saan tayo unay anadangran gapo iti aksidente? Asino dagiti timulong kada tayo. Lakay kan bakit damot. Tanana inday kan tatalando. Anya, Malagip mo pa'y kadiida. katulong ta idida kita Katulong ta pinapanaw mo. Kalpasan a pinabasol mo ang nagtakaw da iti alahas. Mababain ako na kadakwada. Itala ang anamiris ko dagiti madi nga inararamid ko. Bridget, nasingpat daw na tatinulungan data. Itilaksid ti kasdi at ratong kadakwada. Kaya't ko akasarita ida kat akidawag iti pamakawan. Bridget, Tulungak mat ida, no anyaman ti pagkasapulan da. Subadak ti kinaimbag da. Dagiti appo, nasaya at latta kuma ti pannakilangan nyo kadagiti tagabuyo wenno babaunan nyo. Tapno aramiden damat asiraragsak ti trabaho da. Ti panagtinulong ti amo kan ti babaunan, kat respeto kan ragsak ti panaglilinangan ti ibungana. Papagayam titan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon.